mình thiếu tục quý bộ chuồn rai buka timong tu tiji thon chuối punya buka sai phui khai chụp bằng bộ viewers mai khadi ai thanai pon ka kungbo paman karyang bowan ga sain tv lam suna ataw khai ne tu ja pau khai tinga pon ka kungbo to rai ba jo ataw kara ba mo aligo sir bajan din sai sir di sobo jo namai principal green tree academy sirona ma ja pa hai si young and dynamic leaders liang mai leng jeng na suna pulung thubo biu khat le tu ja pukop man ka kungbo rai pa jo wang khai pe nu sir tu di thon chu e ti bok na to khai tu ja to hai pokok suna ali poin nakha pokok lampan ga ali meniu khani rider sar nang selong sa dun lampan ga introduction lampan. Hi, good evening everyone. Azan sai disubo uzun amai atupon mapiuna WKM zago ali original ra makui liansi ga suye katom biga tai lung ba me 1989 kemudian baru kalau tu biga. Okay, tu sudah bab nak tu mina kan sih cak? Bab nak ni. Hai 19 di Johor sana ni pas. 89. 1989. Dan boleh. 1989 tu sudah agak sih. Yang macam kemak kalau ni tu ni sih pun dah. Yang mahal sih. Tu sudah kalau orang biar sih. Saya pun bukan ada orang tu orang boleh tadi tu. Kami tu orang sih orang tu orang tu. Masuk lagi bisa jangan boleh sekarang definisi ya pasal penonton ini kenapa kita apabila pun nama dengan country ni tu tapi belum bisa seni belum sebelumnya yang jangkut ada orang bisa kalau masih jangkut ya irang ganggai tapi belum orang itu ganggai hanya di bawah kaki Semai hang seni je. tapi belum seni Yung seni. tapi belum kamu country ni tu hang seni je. As. Sila, aku nama je semai hang seni je. Aku nama semai hang menyu, mepui mai. Hang serup, mepui mai hang serup. Hang seni je. Macam mana? Okay. Hai si tiwang aku tu dah mesti loh. Ya. Nama game sih je. 两个人儿在给我们人台看的本子。Hai si nama tu game ada betul pun boleh. Nama game up jenis tu tu population sih decrease tu pun boleh sih ni. Nah, sekarang ni mi bukan je. Bagi nama semua hang seni je itu bukan je. Lompat lan ramai. Kalau cukup sangat nama lung lan ramai tadi semua lung game kaki itu di dinsan kan ni. Okay. Terus sekarang qualification nang school ko kami ko dego college ko high school ko dego college ko kami nak sekarang qualification sih fungsi tingkat. Primary lower class dah ram siga liam siga Paragon English School sidi api net link hai bo. Okay. 1970s somewhere siga link hai bo Paragon English School api siga class 6 ketang kum tu jaga di khange class 7 gari Shillong tapi ne. Okay. 7 to 10 hai sa class Shillong ga QA 11 12 ri Tamil Nadu ga Tanjore district ka ja siga lui lo ja graduation ra Shillong ga wang kamle ne St. Edmunds College ka ja 2001 ga graduate timu ba 2001 个这样。就是像那你就看你不那个 school 个 background 都非开始了 school 个不一样不两就看呢。 pa phanlar kuwi phanlar sai high school ko orang foundation no without it tadi tu kau iga tak nak sulak itu je. Main tu seperti kalau betul je. Sekarang ni school kira lain silam tempat bosnya. Sekarang tu lah jauh hai bimai. Ni jauh hai mah peci, mana jauh hai mah ada baru buat sekarang tu silam tempat. apuna education na kay la apuna kami Okay. sibu school ida high school kyusa ATS Adventist Training School za skanda 70s ka apuna ba mon bidik kyu khai ska sa 70s ka apuna sidi apuna na lang hai bo to
a pura pi panam nu dari kam sini juga sun te mathi to te outside la ka ke la lang lang ba khai a pura motivate hi teram Okay. We don't yet. At the young make a game of the name to school children lang sima o ken ka bomboy. From the very beginning sarki nama asi education at the jung piu mai school founder di sargo pa piu sia di kam phai bam di to wai sar pa pum sia di wang za nama to adu liang mai tum cha ma sima ki tu za wang school di ran kam phai lam a ke nam school run si toy sumba me very gon school sa si pi na ran thiwa me okay sala achi pui ting chang pui carbon utis ba Oliver High School ba ran thiwa sa kalonga da school masa uzara ki ga keng da game me apina di government teacher apidi government teacher sha ma to ki na consum di education line ga thiwa me okay sira ting wang ni thoi kha bu ki khun ne adu liang mai tum cha ka nei tu ju ira lo khai si nu ting wang ni thoi san kha ja na mai tum cha ba bi ta di whatever ting wang thoi san kha ju wa na si ta thoi san mu chu tu di ding khan ni tu ja glo crime swang di school kam hang ne ha ka madam di pa school ran kam ba me last hard one school kam ba me tu school si kam lam ma ju ka tam bu la me ra maning choi ma ti ma ju just school si idi tu na me to tliu khala ni ti bo long ching ani wang kam lam ma sa de go long ching an de go prospective on wang school si chari wang kam lam do krai gar school kam gra rang ma gen idi to handa krai chi mom na nanuri da ka foundation the orphanage okay le ke ti bam the kam do kam how boy the school kam gra de mening bo ti da a chi ki nam the school kam mom chuna kalong khat kam school ne sum kam ra ni ma de kam ni kam ma ba ja ya the orphanage kam ti ko khan ne kam do the idea now to do orphanage kam da mu san I Delhi ta hu boy Delhi se 2007 ga no to ta treme boy the 8 ka anodi do aims ka ngam da okay plus idi do private company to ngam the kam su boy the kolonga sa mai keting to free ra ham do mai de ha ba chi thai a chi nam no ka ke la ngam kam mai ti ka ko ra lu ma bo to di won slo ti kolong won sa de kam se we know ti ni ga school se kam ra ti ni ba la boy school kam ra ni pa sa alura the changla the no sa 7 day bro dam set me baza ali nam no to we Saturday in school ko kyuse me sen mam ni ke mambo ali ko me ba dixia ka bam kren ne school kam sa 7 day ko kam sa anam no to Saturday se we go skip chilo suma din ko me ni baza government do I ni po government do I ta class 10 tang da ali 7 day ne dik ne 7 day exam khai mam Sekarang gua Saturday gua isu school ki gua exam tahun gua bab gua dia lin perhatian anu nam dong lain Saturday exam cilo za school ki lo za rekti lo serak ti gua mening jadi di school link itu za lang tak tu. Wisang wi tu ja ko din wang bo kum ja sarniu ha ka school founder kha tu ja principal kha tu ja bam ding sar go family sar go panau pui ki pui ti rami ne ba khai tam ba mi to ba si problem kha di hama de tu op to si lam di point na tin tau kan la problem ra se family go relationship itu normal tu zara bam dam jab ka te distance bam se family tu zara tu long si lam ne te dai do मतलब थाया द दिल्ली बॉम्बे से दाई का ना पम ने प्रिसाइसली the every 3 months was 2 months was at the ban kom se komite khansa ka de nan ngam de bana de pas ga isur bam se ma ge okay problem bam se ma de bam se ma ge wi chang ye wa ka kain lam ra bam mi sra sa tu bo bam me tu problem me tu di tu educated ka tu bo mai lai ra skumo si problem was ba ma thai di bo ilo ai tu ja siro na ma ge sar si social media de very active tinga vacation di ta ji bo nga we Africa lu ja chung kui ba di ba me ji ni no kam wi san ja wa hin na ga balance thong ji bang sing ma ka ja chung wi de di ding khai tu ja to we si sarbo school si student strength de jo kum bam lo student strength the sai did 1000 plus or made the thakum did the 1000 guys my new student newcomers 1000 170 80 combo 200 combo one newcomers
1,000 plus 1,000 plus or maybe 1,200 come expectation bang okay thai kum ning cha that's why 1,100 1,017 ma 18 ma tiwa men that's okay ha ka kanang dong bi ga hai school keng sang bu pam kha le tu dim ga mo la ne tu ning e yeah keng di keng ye tu de no sar nam school house de kam won ga ha de kum 2015 2015 ga no how we do sira still very young to dim ga mo la ne tu ning e na bong pa ye to the no na bambo school is it's very fast growing mo win za bo service school se pakka khan ne to chon kham si aro na ma ke me thyu ngo no ti me ning to si sarne de tu go strategy to lu de tu go ne na ma si pakka khan to wang lo to is my sang class kham lo to school ka di bo ke kain lam ga khang lo za chin lam ni bo school di kain ba me to di service school is just 2015 ga no how what to sira na sang na bong pai to di school na se last two bo Green Tree Academy do it was Matthew Green Tree Academy student go uniform ni to toy service student ma game in yeah this is the two and had two tang grow chulo o ma sra o za mai to di the two za no del to no to si di Matthew ko ga din kan school growth to say parents go supported the beginning mam za parents nong na anna to school ku ga khai ni active yan go school sa ga khai mai khai ma za the school ku ga sa ga chen ni to school la nang kluk ding ma da ga do mi ga almost government school di kang kam sa almost 20 kum ma bi do ra in a school link surai ka sam sa 2015 ga link surai ba si bu kum ga directly 2000 not 2000 222 student phang 2015 ga immediately right on that around exam no ja this is a in a kamsi ga ma kamsi ma ma si ma ba the school sa ka kam tenga how my school is going to be different from others how I can redefine education like school kaling like ba dai do tamsen bo my rong ga sa tamsen ni to kam no this ini the makam boy sa then infrastructure ba mane plus infrastructure but the schools teaching we ma sera pugo technology pedagogy method we ma sera to we bu khai ni ma de bo in advertise ka kam dinga bo advertise ka education redefine ki bo di khai education sa na bu ani na pui nek atuk ti ki bi ka sunna point ngan difference the two sort of clear ones that my do exact you know to what you do apply to you know 2015 ga sa tiban 2222 student phang sa in the pedagogy method of teaching sa KG1 KG2 ga sun de kali ne te kam to bi do KG2 ga sin de uzam dong to ko sa sa ga pi sima ga okay because we go expertise me don ke den musa suja lower class KG2 combo masa til thoi new education policy ga class 2 ka tangsa not class 2 ke thoi go preparatory class 5 ka tangsa play group masa activity based kan ke diagram nya do not rote learning ja memorization kam gra go pima do activity based learning ga sunda kam lo ti bo plego method ba me do then KG2 ga question set bi swim ke ti dum ding ga sa wazam dum pima do so these children haim da alu student bi dong sa me mai ku ga tuition group de ga we tuition waza ga sa ti kan ne ari ti ba sa se ka sa school ke tam ga di wang ti do te compare kam ga Hey, my school question checking paragraph green figure khati paragraph to complain kam ni okay that year she was sai kom sa my go school gan sit ka kam dio ne ja okay green three kati mo bi question sa paragraph ha number question sa waiting kati mo ide so parent long pak we do but I have to back dai the method kam mziki ma do la do we don't give questions in KG2 level okay ja the popui public save la sim nura this is very good this is the right way sigma nura oh wrong this back men your bro tu na mzi to my understanding to the quite na ti ko sa la na ko wa so wang kala so pedagogy the mzi ke bisa teaching method mzi da sa so ari
cái nào tụi bị xì cái đó mà mình ra cùi cái khai cái đó mà tụi tụi teaching method mà sẽ ưu giáo tụi đây training cầm người một orientation cầm người một 오케이. ra tụi sẽ các cái gì mà không uổng cả sự này tụi 스마이 vậy sao mà quay quần nào tụi quay quần nào khăn rồi ra tụi thầy này within a short span of time school cái bằng thế là quay tới quay ra là sਮਾ이 thì uổng sạch làm gì làm sao 스마이라 산무이네. 도에시 까노노비아 스쿨 디미 오고 왔죠 밤다디. 하이보 스쿨도 진냥 좋은 못 되고 싶으면 그라임 소가 아람 들어오면 이 아람 들어오면 사실자 아람 들어오면 어디도 클리브 갱 오면도 올리비아 범디 가가 범디 뚜딘 다사이 타이꿈 띠고 가시 진냥 오면도 와 카메라 딱 신나고 하는 밤 타게 또 이디도 비방 못 돼. 이런 비방 라고 그럼 내가 서로 스트레티지 고비 못 들려서 밤 무슨 마음 발빙아 맞는 위에 last year the kadden kai kenida doi NEP go hanga ligo NEP go new education policy hanga go i go keng bang Okay. it's not about subject ka ro khai bang se ka kthirem ge thora holistic education to and holistic to all round development arik silo tetna apply to ngama arik dilo personality lampi orang servati develop tu ngama ketika gua menurut dia school guide point pen ni dah implement tu ni dah hari di sini lari harusnya lesuso harusnya ketika lu suang apply kam ke so mana nam tunggu personality development gitu je life skill za so mana perlu ada personality development hari kalau sila tu dah hari sila tu चला दिन सिरा बच्चा दिन सिर बच्चा itu curi tiu सिरा बो curi tiu सिरा itu takam di tiu सिरा बो itu go all around development sa emphasize tu tu now hai go covid benai hai go manipur violence ka sudah samai ke lah maksud no anam go agu play school ka kham nura smart tip yang personality wise communication wise sa smart tip yang tu ke lam kim na pa ngun ये मेंखाद में वो स्ट्रीट सॉन्ग ने कम जा स्ट्रीट सॉन्ग का कम का जा मनाउ में कोई वो स्पीड भी वो प्लास्टिक पोल्यूशन का मसला environmental awareness to स्पीड भी जा अब उसने जब लिया तो वो फाउंडेशन का होกันतो हम लिया तो होते हैं चला दी दिन सी confidence level दे बाम जा अरे की सीरीज हैที่ดูที่โรงงานจับกันงามบ่ที่โรงงานเคสกันงามที่จะที่ personality development บ่ที่จะมาสุดท้ายตัวนั้น education กันจ้ะ자, 就个产人的么咁咋？为 new education policy 些，是我是都会超过是个 implement 了嘛tu homene tu madolang wasa ？OK， tu madola tu da glu go kam ke education ja wi en dai do si song pen ga wi san ga government na OK， tu bang tu ai government na tu rum ke ti pi ba chang na तो ऐसे sustainable development के लिए वो sustainable development तो जरा थाइना भी मनी एक हाथन प्यूसा अलग क्या क्या दिसन प्यूरा वो थन प्यूसा पसाइले दे मनिंग जा थन प्यू करा दे sustainable development goal के लिए पीरी ना goal क्रूस ने क्यों बांधो से क्रूस ने क्यों लोगा सा goal number 4 जा education sustainable goal number 4 जा education जा education number 1 देखो तो हाई goal जे fulfill digra kya goal fulfill digra we go goal number 4 the most important goal education the ali the kiti mui kiti ne sa kiti piri sa what you got in the problem what you go about to solve till we do about the school the foundation ne ali nation builder ya sa ali society builder do to na go education policy to implement to madala ke to got the value 뒤뒤 제가 뒤뒤가 뒤고 admission procedure 아니 저 하면은 그루라 admission 제 ACE base 가 피마도는 빵빵 된 검문이다 막 그리다 막 숨만 내마도 빵빵 하이도 나의 수위다면도 ACE base 된 검숨 가수나 나즈리 레벨 뭐라고 OK， 자 마송라， 시부마 송을라도 OK， 된 검숨 complete 글로살라 나즈리가 뭐라도 나즈리가 세팅 검숨 가수는 뭐 다이 담아는 거 검 다이 로인보다 junior KG to ali KG1 gitu sa sa KG1 ga tin kom madai kan mungi tam manda mungi loi me khoja KG2 harabor zuruk loi me khoja
class 1 khang bon da all policy ga the community loi me ko class 1 khang do da ting lo san class 1 khang Okay. so hai zen nikal lo sir we go expert mo dung na ka zoom mo dung sa school ka khai shula ke ja khai shula ke the kom sum ga na play school ka horo ko angan wati ka khai ro ko ja ti da ji si nazari ga thoye li new education policy ka sa school ka kira hai polo tima ma sim ke ali gora tyo hoben do da sai ga timi ko nazari ga sa ni ke abc ki tv ma wala writing especially writing ga sa we go picture reading abc kom ka par problem ha sa ti ma no e ka raw bo tu sa li nazari level ti ma do whereas other school ga abc is nazari level go what ABC up to Z, 1 to 3 up to 100, KG1 community com de wando. Now, ACE base ka emission kam ne to parents do counseling kam ngadu da. Parents do semmer as. Nega ne ile pi khangzi me ni pi ku me ni. We think kom le bli hui da me do. Pi chau ga hui na. Kum zi me ni pi sim zi me ki go problem de fucking mam de na. ACE based kind of mission government has according to the NEP 2020 the compound master class got people ma do but we need to question khang ne dai to khang lo da din chun ne problem the ACE we adjustment the come ma do active go awareness and PPO me plus teaching pedagogy teaching method dai to ka keng la ni ka li wo men wo jam do orientation ti ga lo ka ti za các tiron na mana ne tu je assessment logra lo tu de ki me do dora assessment ni lo rago ndara ni summative assessment dire kati klo question sai pi klo ja pahat kam te ne tingu ka ko kyang da final exam gan na we go promotion pi marama de final exam gan decision kam do sir sui tam do thal formative assessment day 1 ga sun last day tang sa ba ne tu ja we go activity ga involved to project ka ban this gang kam classroom ga homework ni kam classwork ni kam masera group discussion ga ban this over masera exchange for space kan this over ja group activity ga ba ni tik ngam kam bo ni tin to bo ni ti chap bo ni ti point ni khai bo overall assessment that way come in even the way he dress ni tai ni ti khai bo jang ti khai bo uniform sam sama but team pugo self awareness baba mahama I come holistic assessment that all round assessment come to the promotion figure out go whether you simple and sai gan follow come do not question sir was on the visa but have come to the memorize come ngam sir come see come ngam masara come see me active go za assessment de ka kaila ni lu wang kha to ka kaila ti man no green check academy ga we have to change now. Even progress record in the progress cut everything now holistic progress cut is NEP hanga ni check am rago ja bu character check am rago profile ni samom samago check am rago PT ti ma ja zoom phu ma khu ma ha ba kyang ni ja assessment lo the promotion de pirado great pirado ja hai comme c'est NEP full implement wa de point ar meira parents di pingau wasam di pingau student di do pi aware to the was at the come home ne NEP ko sa we jang we ko NEP o si ja new education policy si implement to ka bo me tu sa lu di me tinga chun we tu ja ha bu policy si ta mu ta ju sra student ma di to zmai mu ne tu me ni tu ja bu ko ting kum sai su ja di bang sai su ja lo di mu kum ja li liam na ka si cha khau di khang ne class khama su la tu ja class khat ni khat mi ken mo di ken kha do we tu tu di si kum mo si to ra kam ha du ja po step po te kum sa tu ja ko ina ta mu ba me tu ngau khai NEP go kui khat za in the si khara to isa manalong to sa kati bi gra za how to learn za ligo thinking process ligo idea po pa do za ligo to isa klo all policy gara rote learning ti wo question sir pi lo za memorize pi kam mo za exam tha do za haga NEP gara no city do we memorization kam swim gara kam ra bai do not totally depending for assessment
role learning ka sulam ne hakara beligu thinking how to critical thinking problem solving ja manalung nawi go hand on training tram ne belipum sak ne zauza ketibo belipum sak ne activity ga zauza jengam ka kamsa important min tho hai se ne tilo sera for example critical thinking term ne cha na ma khangat to wazana to social study ti lo social study ti tinga hey what will you take if you go to how will you prepare yourself if you are planning to go to Himalaya to Mount Everest tu tinga sa simple question ki tinga sa mananong sa the b sa ten pi min to oh yi Mount Everest ta sara abo backpack hung ne backpack ka ne khara bo biscuit khara bo da dui hung ra bo kha hung ra bo ja the big makom kui bo khona bang drop ma gra makom bada with the thinking process point nga slow thi bim group de hung ra kala no ka mon da ja de no uza khang kan na subject khat kat ti ga sa we mana long khang ga bo thinking process that thang mo lai kra ti bi ra de bo ja de na high new education policy ka critical thinking creativity kadi problem solving skills ka kaila katibi kara we go provision the bam do ja for example ali dikula na self awareness manalong khakkat na nalong khakkat to assess unit asra pugo physical socialization sima sera pugo katam bo go classroom ga assess you kram go area king bam do for example physical awareness lam ga yi nam khangga to assess unit asra khangga da penien hong lo penien hong ko medu da siri bo pa nam khangga penien hong ko medu siri bo tai do sensitivity bo ha de bo tere anien hong tai anien hong ja akam to di so uzam di ngau sa 이 탄내마다 올라가게 보고 센시티지 감지 반고 자 나무 가게 버리는 홍진 스쿨 나오고 이제 감산 그라와 비가 같이 하고 센시티비티 하고 자 this is 보고 development what being 하고 그러면 나무 가게 버리는 홍 반자 my no nature ajuza sababame I have to clean it if I don't clean I don't feel good also plus it is not good for my friends to see also. Tipo sensitivity is pamu combat sera tendera tu. Peklan tu sera nanti soal kam grabo tu biga di komplain atu bobi mo creativity tu komplain atu. Ja tu develop tu mui kime khora. Tani etsa ba me de aware tu rabo. Sensitivity tu rabo. Sensitive tu tu sai su ja. Ya net ma do la ge henga chi hunga do la ge bắt khâu cái gì cũng ngon rồi, đặt ra gì cắm sành cái đó, đó cũng mà sao, NEP luôn cả, mà nào luôn khăn cái này tập pi thật biểu diễn na, problem solve thì cái nào go, provision ra, anh lấy cái TV ra đó, classroom đó chụp bài thì chỉ bằng cái cắm sành mà nhiều nữa, đó, ta có một go school cả, no plastic campus gì rồi hành đó, xin cái sao, it comes under sustainable development. Plastic jadi tepi tu, kuat langkai tu tengok kan seperti mana luar ni sampai tu super gas. Ini sesuatu yang sahaja. Anu level sama macam anu next level sendiri sahaja tu. Tu aku mesti awareness kepisa is part of education. Ketika ada kan dia Take about daily itu buku ketir tu, dan health education gaja, brush your teeth morning and evening tu. But how much we use that knowledge into our application? Nam dong kuman bom dia orang tu. Kalau kita mudai dah, ada sikit mudai tu kugrom dia bam dia betul tak? Winter one Winter one dia, summer one dia kuman dia sweet tu bam dia sensitive cuma bo. Dia kuman susu merah dia situ dia soft juga dia bo. Tapi kan semua kita mahu tu. NEP longara, we help children to get involved in their subject, take out ideas, so start thinking and solve problem that is coming. Kedipi kat problem thai, kedipi kat fitting bama, ketiu hawa menda, soil pollution bama,
we will go the time climate change so samudri sabam ta tuidi sabam da gaidi sabam da hai ka sabam hinsa it's a challenge for the younger generation for the school student they are school student no ne so ne arik ti hamdin hai go problem the solve kam ra di the solve kam kara za ali the puguli go thinking process at hoy gan pi ten pi how ma sara arik ti go da we go problem the solve kam la di no ma science ka english ka toy subject hinsa it comes under sustainable development. For example, Ali, we go science ka, master English one ga ito animal go theme rambame. Suppose poetry kan na tiger tibo poetry di bame. Kasi na King Kong go sara cham di bame. Ja, toy English ka ma maths ka ma palan ni ga sa theme ka bam le ani go. This is good tiger go. Poetry ka kiti go uza sina English ye ska English grammar dik tira bo literature di zaura bo plus sustainable development is kangara di bo tiger ka kiti go uza sina we go poetry ro na explain to you mana how to conserve wildlife kiti go di awareness di pira di bo ja tik ka team di ba me we school ga wildlife conservation namni kiti gra bam di bo kiti lo bo ali nam nu sa Kulong la wong dra, we believe ukti close apply to mago. Dinali, nam to knowledge and wisdom di dema. What is knowledge? What is wisdom? This sigma knowledge we got information from somebody or through reading books or through media. But what is wisdom? Kati close apply to you. School got a little come some maraboy. Kui kam sa maraboy zong kam sa ha men ti ti lu di bo skilawan kam na jam ben ni simno de kep sat kam ni do siza ui na sa arik ti lu kuma na cham bo lari haire de hai kharba la shu hai ta ba ja sine nam non da ka class 8 kam wo na what is the national bird of Naga people national bird they think hornbill di do no Hornbill is not a national bird of our Naga. Hornbill is our enemy. Why, sir? Why to do it? Sir, because sereng sir, do I got limolo? Plain flex gum put me hammer of the sereng to them. Sir, Katira, school got Katiba me, sir, but we don't apply. But in new education policy, Alinikti klus apply pakamado la tu practical chuza then toy we go rote learning banai experiential learning student involvement different king bang rote learning are the postman brings and delivers letters and parcel bahar kam the postman dibo whereas in NEP gara social study active ho jasna. Oh, tomorrow we are going to learn about community leaders like postmen, nurse, sweepers, or firemen. Hai ronga community leaders mengu churu ko bam ronga ja. Na lu na kamsen kadalo tina ek dress kam lu wang lo tina ek kam rapai. Zero dibo this is tip play. How can the postman go dress kam khang na chiri mam go dress kam traffic police ko ha sara. Postman na dia khai go khaki dress khai bo. Topi harabo, letter pun rabo, parcel rabo, wang pana. I'm a postman, and my job is to deliver letter and parcel. Tik, we go demonstrate kam dasra. Postman go bahat kam krat peke khaman. Practical ti pa kam dibo. Ja, postman go duty din dia duty pa sima. Ja, tin plus sikan dia khaisan bo. Betul maga caputin public speaking di pakti go. Ja, confidence level di paku me. Da kum sa kalau NEP got bahat kam tu my NEP 1986 new education policy 1986 to kogom policy ko 1986 well new education policy 2020 do the kalau all policy got memorize kam within come with activity to the personal we go na involvement za ha do there is different in school thai has a klima do lagi ni ko cha klima ta sera just rote learning by hat kamutin certificate daw glosa
begin hang ka sera dai certificate idi certificate daw nang di certificate daw dibo BA MA kilo we cannot talk to people we cannot stand in front of people we cannot be a good social leader di thungam lak tu go putting ba mu dibo den NEP ka it's all about all round development ari ti kam si chulu di thu si chala di den si marong ga di za marong za ma sulage has a life skill le marong za ma sabti ke phangun marong za nga man kana the hai education policy implement tu mu ta sra ali nama dong ka kali di keng ho le ali nam re ma society ga di wa ju kli wang suma di ding okay thon juwe NEP wolam ga sarne ti moi ding khamine chi jeng suna haka ka bambo area ko bambo school ma di NEP implement bambo di suye thuma bambo di suye sin thuma bam sra thudi thu khalo lo za NEP implement bo school ga adiu papui pium ka na mai tu de emission thu khalo nang nei tu bodi tu ja tin sa ka kwen ga khatsan nei we go ozam dong sa under NEP no teaching method the klima do la do ko we go student do involve to project activity kam bo masara pampau jaw ja kam bo ti se khalle plus ozam dong di do ka kiti bitinga ndala ali ko ra sing tang pen ka khu ja ka tang buna bahat kam ma kam si mak te ka khu dang di khu tap ta dia pui pi du wa de ma thai si bu we go corporal punishment go ja corporal punishment ja there are different form of corporal punishment dab ma de di pi chap ko classroom da ja komok ma dab ja masera bahat kam ma sa dab melu sa dab Metian dap kiti buza. Immediately punishment PP sa. High need to come back da sara. We NEP go gold da di this you like dim ni sa. Kan classroom ga sa. Samai sa present do. Bahat kam ngam kho ba, kam ngam ko ma kho ba. Kam ngam ko ma kho je ka ki ga pu be behavior ga pu di ba. Chuli TC di ba. Mazu ga pa kilogra di ba sa. Tinde waza khang khat thi da sara. Classroom ga dong ba mu dong sa. Pukul talent ketam bami itu sigra bikin bantu. Tu masa lewi buku bahat kam si kotoran de trungsa. Homo kam gong kotoran trungsa. Buku handwriting buku kotoran trungsa. Buku handwriting salko homo kam gong kema kosa. Trungsa ma pementi tu tu cah tu kui kabi. Masa le kam terus aku kui kabi sera. Buku silu grau kodi tu kam set turun tu. Jangan tu. Wasa tu tinggal. Jadi, wasa di news kami. Tu problem. Sak saja lihat kelas ka, terus sekolah ka sak saja menalung kangkat na wasa tu. Hasil deti lo tu wasa menyungam ke masa. Sorry dead class, sih dead class ni. Engkau tu, ini inquiry kamu grab query ko attitude tu kau hamil tu menu grab ko. Si mata tu satu cilo kita hailan lo tu ko, we approachable attitude tu. Ha kami jengkam selalu wasa tu train kamar kat tidak. Usaha ni kelasung ke pangkat jaga, sengkap. Pokoknya ni keranong, na pokoknya KG2, KG1 tu usaha ni keranong ni. Lalu di kontrol kamu lah bang tu. Sekian kau ni kau kuma, kat norma. Kerja apa tu dia, pokoknya kita ni sulah lagi. Ay, terap. Itu saja. Seminar untuk kamu siapa? Itu ni. NEP je follow tu mui tu ni sera. Usaha ni tu training kamu ada lah tu. Itu ni. Tuai classroom gasa, tahu mana cuma ada different types of people. Ada kesim di ba, sikman di ba, papui lung migen tim di ba, lung sam di ba, lung kuim di ba, lung wije kaciliam gudi guru di ba, lung saju seperti orang kacang gelap guru di ba, Itu wazana, we menalung go psychology sima, menalung go background sima, pampang minggu ketibo, training kamana, kakti sa. Hasil itu, NEP and implement ini tu ada itu, kamu kalau mungkin waktu tu na, menalung tu je, begitu, wazam dong tu, free tu je, open minded kan, discussable tu je, empau lu keram, environment je, and then good environment je, learning environment je, pleasant environment je, create tu ngamat je, classroom kan itu alih, menalung tu, kamu sampai tu kerja ngamat, begitu, quality product je, kampanye ngamat, itu sahaja, ni wazam dong itu,
training tu yang ba me pliko teaching method pedagogy ka ti betinga wazang mung innovative chuma do lawo idea si ma tse den de kom zai ga ne ti klan na kiti go idea za poi bang ma sa pa cham pa de next village chino chu kam sa na sira tam zai ga na innovative tu ti gra go method za poi bang gra yang ba me ti de den ga ni za da li go liang mo go area la ni do uzao la tu gra ma be tu ma no de ka tang ali bu foundation de si mo gra lo de do ali si gra me plus toi tuition go za ali aku ga ina poi pito dan dingas na za son ne kan lo support bi ma klonga de ali liang no de ko son ni son ke za poi pio ka lo ma ne bara ki ga me ba be khan lu khai bi dal ke za khan ni halo khai bi am ya do de support bi ma ga as tuition tha ne de tuition ka tha ni do wa za za train ka ma za tha ma ni de de mo ni ga za tuition go za de sing dang tin din na we go all policies de ten ga do dao so pa so ba chi so min min lu ga tri lu ga chu ma sa tap te de sing dang khai ja lu de pe ki ga ngam kam de na lu de pong khat ne pa de na last ka mu ni de o pham da wang su ti do chi the wrong method ja tuition go za da sa sa ka ti ra tu method ze concept ze ti bi la so no bahat kam kra sing tang pun ga ka ti sa chi zo uza train gang ma ja chin de pa pui phim no nam no de tuition ka za pa pui pui de uza de pa mu important na tik di khai ke tik he ti go de sa sa kam na bahat kam kra lang khai sara kam sa na sira metric pass yu ta de ba pass yu de khat de bi do la ba de the concept ze ti mu ra so no bahat kam kra go ni tuition uza de kam dam ke ti ten khai ni za mi chang ye si si ai glo crime song ra ani kenga tu ne ani kenga khani tu si apply to be bahar phuma so di kam me di keng kha kam ba me sia tuition tha ba me ti tha ban de ri ze kam ngam ma kam ngam da mun do no okay just to why sargo school ga si NEP implement to khai hobam de to apply it to ba me de tu si ga si student my 1000 plus bam die to tha kum si sargo expectation si 1200 mo expect to do it tu sira si ga si bo student my to si ka ti hara lai phui khara lai oja mai si mai khang de ju khai bam lo tu si bo oja mai si de kambo pali ho qualification si nang lo toi was as 32 teaching staff 32 35 kam ba ne non teaching all together 61 go 60 plus ba me go teaching cha da was 30 plus kam ba ne cha then was recruitment ka kam san da kam su ta ma lu tha da da class 1 lo de was team di ba cha BA just normal BA de was team ba BA ki lo ne de ai subject khana ki nga be ti de sikum di lo tam ne ka ti lo sa pogo line ga wi chap cha ja subject particular subject ka team do khai ra suno EBA ti lo ne image ki ti su social science ti su ti su ta do plus thai da wi go BA has important BA kom lo go me se delete kom lo se si qualified teacher ti ko do just graduate ko sa si qualified ta de qualified ti de BA di lo go MA di lo plus we go pogo line ga professional line ga BA ko lo go ma sa MA ko lo go sa si ze kai la di phui min do de si bi ga me pet wa za khang ga thini de sa go am chin de za wa za khang ga thini sa ye de phui ting ga za communication okay effective communication kam ka ngam ko za thu we plus sila den no ga ma ko za si we to phui do ga za the more we talk no the more children learn sa wa za khang ga BA lo no ta de we BA phang dai do za lan pau ka ro kho za ila wa za pa mang de ko kam dam ne ga za ma na lu English la tu si gra tu si ma gra communication effective communication tu si gra tu si ma gra za wa za tu si ma sa broken English kan sa den ta sa we no ni broken ga chap chap ben do sa ali ko challenges to ai ka khat za me ko in deng gom za student ma dong koi nong za ago foundation go lo sa copy kan ka la pang me plus toy mi kim na ko za mo chi ga so ka la pang me do toy wong ga mo dong sa danger bu lyang he ni kan ze singing la na wong hindi de si ma
Manipuri di sima plus English communication di pambang kau sima te luma khe di dolat ja lu khe di classroom environment di disturb kan bang gazre belu go kasi go level kan ti khang homa sara we go class go level kan ti sara kam ko mu ke ma du tin ha go problems ali ko big challenges to me especially singi la gong no ja hindi di sima Manipuri di sima plus English tadi papa si buik ma di king bang du tin wazam no had the present I come on timing di do wazam no orientation pilon sum dai kham ne every day we go keti close ala ban taw ar mo keti close ala kan pu go de la go feedback do go ja go challenges go complaints am lo de ka sam no de dik se mu no ti go ken ya kam mo de wazam kan to de orientation to come orientation sira wi chang wi klo play school ga nam kan to pi ba graduation day mu kam khai bodi to sargo school ga diu rise ngau di ngau we si ja wi chang wi tu si kam mo za si de ju za ni kan to lu go ting kum go chu kam ma ma sa ting kum phan go kam mo ja si kum mo za di ba me tu ja to graduation pi khai bo si de ju za ni kam khai le si ba na ni den se graduation ga kam sa one thing is to let them know that they have completed the course. So, course the play school exam hard go. The com sai su by default promotion beam ra go. She's a cut. Loi minute go conclusion ceremony cut. The next reason for celebrating graduation is manalung chun kam mui go. Because children know when they are happy, no, they learn. When they are scared or fearful, they don't learn. Kat tik tingu lagi, ping dasra. Menalu hari kam sik ma ko ja tak tak mate sabi kat tu dal mene. Tu mana playful method kan ke dasra. Siru kra de bo chance ke me. Now all those graduation day we colorful kan gown khai do ja kep khai lo ka kam sa. We want to make the learning environment pleasant one. Tu re pleasant kam mu ya wa. Kam kum tadi wo ni ra wo. We ka se pass exam la hai. Certificate pi medal pi do graduation ga ja. That it school ko kyugo wazana to medal pi khai be certificate khai I kam sigan dir pli lung jenga lu sa pli chen wi do so by default next year that they pli school one in do so all about graduation day is about motivation now the motivate kamura masa parents lung di pli chen wi do ska because parents go hope they want their children to be happy and grow in graduation na sai first year hai ka kam tinga in na sai graduation kam sa Eurokis hanga kam boy okay te kam ga de we go Eurokis center ki tam lai do ato phone kam mong den do how did you do where did you stitch ja how much you spend okay this is go school to Eurokis India lungam ren ki do outside the country di bang do sa Singapore khakala do ka go di do video bling wa de oh you're impacting people. How much you spend on this thing? How did you go? I can't really back up even outside the country. Back up do that. Then graduation days. Eurokis karun ma den thai kumra. Even junior KG, senior KG ga di do kam kara go plan bang do. But I'm going to spend some money, of course. Yeah. Still kam ga 40,000 classroom ka kan bang do. Gap ka kam. Dai do. Our duty is to make children happy and grow. Yeah. Wi chang wi ye si ja si kam hai tu da pu pium kan di pu se ring hen o za ma kan di pu se ring hen bo ngo ba bo me ja ko di mi bo kung ja nam di ma pun school wang di len bo ma sai si ngo hai tu tinga da nai ma sai da sai tu ma student ma di wa sam na we si mo di ko wi bo policy ka di tu ali go Eurokis ga ja try admission di do man kong e that we are still getting children to school ki ga Nazi level the free admission kam ma ke la kam am do kulama but still then man ke da the parents know the value how much we are creating for the children so it is worth paying 10,000 do 10,000 the very minimum others Eurokis in Infal Langkor we Singapore Bamsa they charge 20 above for admission nam kha tu cha nam kha to admission but for me I'm charging only 10,000 to my parents do I don't mind spending 10,000 because I want my children to get quality environment, quality education too.
tiêu chỉ bộ cái lô play school của nam càng đó sẽ play school của nam càng sẽ chế định ra bây giờ thì nam chỉ là cái friendly environment bị khai bộ chỉ tiêu bị khai ra là thì bây giờ tôi cái điểm bộ ở trong càng sẽ bây giờ day training cầm lúc giờ thì nam càng được điểm đó hay rồi kids có training thôi in anda recruit company rồi kids có convert cầm cầm khang ra franchise nu cầm khang in the train cầm với thì đó rồi kids to franchise business là nè bây giờ training cầm do everyday webinar gan sama zoom gan sama thì training ra teachers from Mumbai ga di do Ligo Center ba masa toy metro sin ga rồi kids có top brand rồi city kyam bam do sim no ma tuto training ki pizza Mumbai office ma masa Kolkata office na training pi bam do Kolkata andi do ti sim go training facilities a go zam di do ba me to tang za training da tu pi tu kam ba training pi masa ki ti sulam do okay sira dusra bây giờ zoom meeting mo kam do zoom meeting webinar kan kam ba okay sira u chang bi dusra ai toy school kha we khang bo ti bo si not only the student not only the teachers pakpui papium kang go support di nang e tu ja ko sari din ni tu si pakpui pium kang panai school relationship de tu anu de tu zai ga nu ma sa de tu ja de liu lo parents ma tu si the school manalung khang success to graduate sa school go duty ma ke half is school half is parents ja then wazam nung activity development progress ra wazam na parents nung discuss kama da do then school every year 4 times PTM ba me 4 times PTM se every after exam result declaration na parents want taw ne wazam no 1-to-1 meeting kam do okay 1-to-1 meeting kam ga sa pogo result run ke classroom ga ni tin daw classroom ga ni tin chela den pogo behavior den go holistic assessment all round assessment the parents binai long taw ne kem da den but na go so mi se pe pui kwa den se pui de wong kolonga correction kam bra go chance ga do pe pui kwa den mi ma da se ra wazam ne kam da se ra wi na se wang tang la do so parents cannot depend solely on school to develop their child. Nor school cannot solely depend the now hanga to put in a civic to shula do parents benai no we go was am no coordinate come grab facility 4 times PTM at go okay parents you liang no the PTM is a wang amount ni me I mean, nang lagi tu macam tu responsibility lungang ma ko peci tu ma pasai kiri tu ma tu lang kai me kam dia tu ali ko ada kong de kong ba ko kong tu ja ali go economic social economic success kan de kong bo de fa nam go meeting me zo ma te pi ma business ka ma tu ni ke ma ha de bo tu na hai go problem dia ko de ina ni go zam nung ko ti den nam go when you teach children in the class ali go sing game dura consideration free no because na mo khang gat to pui ne mulong lung man na me bhara ga na cha put lang khan zba be klo ting zba be dal be ke ji kha lo kha jak ni ma du ari pa ma homo kam ma support bi ma sitam ne ti si khona sa class 2 3 4 5 ku ko school ga wanda pu activity kam la ko assignment kam ma wa ta sa wazam nung sa dabsula do ko background check kama do so tu long ke do chonte lang bi ke so ne do ki bi ke du go si man ne bang kam sula di ya orientation ga dun da ko especially our liang dong sa ke la tu you know sim nung to concentration special remedial class extra help to pilot dun da do hai da lu condition da we chang we sar nam ko ti mo si ja jing game kam to consideration to ka bo ti si kalau crime suanga school ju si school fee pi ma ni pa ka ma sa kai bo school fee pi ma ka ni pa de da bo si ko mo si jiru sang jiru bo kalau ti mo ko za background pi ma so kam me jo ani long ke la ma si school fee pi ra wang ta ma ga so no just na kha zain ne ma sa ta kha le ti won class lo ba lo pa 2 period 3 period cha ani wo di ken ka si manalu to thi ma gal cha kam ngam bo cha bligo confidence level yes low to grab go ramsa school ga tan di thimera si cha si ali di to
kamaga picak dai di tu training ka manu exam ngon ja samai khat chu chu ja belum pom len na pen interview na corporate punishment pinong ude odo ja tine school pp ma ga na ha ba po ma se pi kama cha bo tu sa ali plutôt pi growth ma ga li plutôt comme ça non kam ngam bo confidence level mature ngadi ngam ma ro ngadi chap silame ko sa dim ni silame ti go the pet boy tu sin skom bara kamma ga ni de ke keng la den den ke ma mi si school hin naga ha ka ru na ma se Oh, em, ma khai sara wi jang school fee remind people pi ma bo pe ani ko na pere no da school fee ju ne ju go pi ne no ti sigma am di ke ma du skom ga ra li do remind tu le tu think up student no po pi do report kam bo kam ba man ta la exam ma ka ma ga pi cha bo exam tha ma de kam ko me kam si ra wi jang wi tu pu pi ka do report tu khai over phone no kam khai bo ja wi jang wi tu di to pat ma thu ma ka zo len pa kam pi sira wa na kham ngam zo wi bu di student ma ko di ba me si kam khai ma zo bo background phu mu do ja dil chu bang bo si chang ne dim ga chu ka do ja a wi jang wi tu ja char hu a khat ma new khat ni bo no go student ma no go ja ma si na la piu tu bo khat ba me de tu la piu tu si a ki na khat ba me ago brother in law sar hala mo na pui lusinda na poi khai ina khana ki ya pang pon kham bo tu da is it take to go to allen to the huang tu bo aligo sarna simak ti mo te tu wa tu sam ne tu mo so tu so din lo de da aligo principal sar di shom tu la de tu tu sam sa is ha to ira ni de de si si kam ne tu si si sa tu tu da ding khai bi bo masra media ga bitadi to school si pon chang na oza ma hin na se media ga si school lam nyang khai bo tu kam khang tu tinga isi ka tambo school banai ka tambo school principal founder kam bambo banai ha ka green tree ho kam bam si tam sin no tu si ngau pa de si ni si tu kam mo si de tu gop ni student ma tu ma sa jang ka to ti kha tu lam sa na tu zamba school temple of learning is ko we he in school ga tira bo and school also can be a game changer in the society na ali society khat clean the sara school is the best instrument suppose ko dang gum ja nam khang ka tin de ti tu sa lo ma sa manners khat ti bo dai tu len pau ma ne pau sara atai pa ne atai pa sara mai ko ga di to kha mai byang ga di to kha ne sa de tu len pau ma ne ti do habits and manners of ka classroom ga ti di bo min khat calvin di khang kat ban mrom na pen khang class 1 ga ban ni puis ça go SSC office ka officer khang kat ti class 1 ga ina manners ke TV gra the list khang kat ali exam to pi di bo manners at home manners at school manners in the church sak tam manners tam ke ma di bo the devil manners has a TV thing as a Calvin no be pu ben long take you thing as a pu je take you le bom ma ne bom se ren da ta kong ga kai fu ne ti be pu to TV de hai se ne kan ja kam lo se lu ga de school khat na society kam change kam be because we go Calvin sen chen leader hung ra du go ja mui kham ding ga pa rik si pa sra le su di pa si ra da du so now school ga sa knowledge dik di ra le su dik di ra du ja arik le su ti re go apply ti bo wisdom is applying our knowledge that we have got na ka ti lu tin apply ka ma tu wisdom bu ma du ka ti lu tin wisdom ka apply ka kam ja wisdom bu du tin na ma khang ka na practical ti je pu knowledge pa ki ga dai do ma sa ka pa na ka kam ti bu daily activities ka kam gra sa ali bu duty school bu duty sa plus only through the school ka instrument change kam instrument ka di khal na li ne nam khanga to ki mui ki how to keep our surrounding clean our area clean sra ali wo the long quality dim samira de ka to dim samira de ba ko dim samira de ba wa apply thera de ki ga de school khat ku duty da to give knowledge and let that knowledge be used practically in our daily life as a ali wo duty to she is a complete education holistic education with you ali holistic ti one bi kiadi practice kama kiti quality kama nam di kama ti
Agar keep your surrounding clean on pazidi tu sima, pokondi tu sima, tu sendiri tilu mau, tu mah. ai sarung kang bom chang wo ye hai bo go student na tu ne ha ka ni mo yi khang lu za sonai bu go qualification bi ta di de lo pu nyok ti kham he na loi wang lu za wan leader chu tinga exam ni bi ta di any competitive exam ni pai pam bi ta di ha kha ni pam ta di wan leaders kom tinga qualify ko ti leader chu bi tu ma ne nge ta za to wai ai bo school si we chang wo ye mai go school hin na wang na tam sin bi za to wai kam ba mu sing ba ba me tuja toy kang ka bambori ga suna debo machun kamsana na lai sar ko ga bamlo or school si toy class 10 cha 10 tang ro na ba me dusra 11th of upgrade tra le me ba ma thai bo lam di La bre ni pi gar klo ding ma ja class join class in the thala gi tu gudi bam de bo. Toy na li go all police gar 10 plus 2 ba ni cha class 10 gar exam khatha but Thalu but art stream, science stream, commerce stream, but class 1 thadu. NEP go she's a now 5 plus 3 plus 3 plus 4. 5 is near Osera foundational stage. She's a tickum sum gun that class 2 down the foundation. Literacy, numeracy is complete. Plus minus some when it comes to plus reading. Reading is a complete middle. Class 2 as a class 2 nasa. Reading the properly read coverable. Ship foundation with us. Nilaga to we to Bangladesh. 5 to Nazari, KG1, KG2, class 1, class 2. How to come to that longer. 3 to 8 years long as a Romero to complete. Sibsala, class 3, class 4, class 5 are preparatory. How did we go play best activity and Tirabo? Sir, drop learning and man. See 3, 4, 5. 6, 7, 8 middle school go. Then 9, 10, 11, 12 secondary min. Class 9 and secondary min to any bigger. Then a royal you go class 10 katang kaikwam sera. She's a Sulamin, then 11, 12 compulsory demand to Kai Master Sulamido. Then the NEP the preparation comes class 11, 12 compulsory. What is she's a headache to Class 11, 12 Kaimadol, I mean, do a headache bum, the Kaigrau plan. Maybe next year or in a Kaimzimini to a plan about that's not the way we have NEPs implement to Harana 11th of a great problem. Implement you to Madrid Cabinet. Okay. Because the parents know that. Parents know that us. 11 colors, 12 colors, at the school clear away, articulate what your parents go complain, they're looking at what plus government that very soon, then you pay woman. Okay, Tusra, I see, Takum, that Makum Ra, Red Tumra to tell jobs. Tusra, Haibu building infrastructure, 11th of counting as my Hansan Sui. I came on to think I have seen Haibu was new. Choose handles of camera mathematics, Katambo, Kamsan Baradine. Katambo Plamba, the two. Heiser Tugra Gamba, Tugraba, Megatimo, Gatima, the Sim Kaiser, the Timado Lam, infrastructure. Class 10, class 10, 9 class 9, that was a space Hagan and Koima. Higher class and the Koitan, Quenitam, when it is infrastructure, Tungam down to the problem, violence, way, COVID, way, two and a little second to come to the job. Sideway, I COVID, now we go violence Kongana. To them a passport, the stuff combo, was Ambre, Kalima, so them go numbers, the Kalimaki on to that. A little financial guard, a little get you on the work. Then infrastructure, Toy Timade, Markham, that you can go plan one. Have a problem not only the school, even all the business money problem. In a don't to a metal. There's a Dimogumza law school infrastructure has a diesel market. Classroom the point that some student located down in it. Closer point mentioned to a minute. Do you do I see classroom have a say? Class have a section that you have a law. Class 10 section, 6 Session have a student might is to have a son on.
lower class well KG2 level ga 30 35 ba me cha higher class ka ja clothing be kum ja ali khwadi challenge school khai go challenges king ba me challenges and de lo sera student khaim tam sera uzang motropi dola khaim ge sera parents ko complain kam sis kha second reason na admission ja bugo season hali ko for example agu all student mudong sa admission date hai gan date 1 gan date 5 tang kam lo tu sa I puan le sa kam ma de ni kan ja kam ma various reason bu ko di banglan ni bo either gang has ma masa ram di me lo tsi ra o me pa tang lan ma sa all student do sit ke level sa wang ma ga tu de new student nung da ko khai ni ga ko ga ga tu no wang li ga tu de we go classroom jo control kam la mi tu ani mi si mai khai kam ge uzang me ke ti sila ke policy di mi di ji ma tu ma no standard chai ju je ali go community go standard ju je mission also them nung kam mo tu le ja kam ma tu to ya go student ko go mo nung 135 ko mo pha tu to ja te group li to mission kam lo ti ke le le ja kam ma ga ta mi wa ta me wang la ma si ma ga สมัยใครวุฒิมี wang la ma si ma ga tuจะmai khai ga te kan tu da sai กูวางไม่วางบ้าน ko la da sai result pa pa nai sa pa da mu tu de dem bo 1 gram no register kam long kam pi ma ti to de ka kam di bang kam ma ni ba li to sequence la ka tu nang ma ka li gra dem ni ma ti te ka dang me ka da wong de kum ko emission ga jin da ni ko classroom explosion ja pat ma to la ti pa ni go problem ma ko ja 是，那你们当今那么的改变的这样，就是那种 Sarvadi request company，那是不然出家那个就刚刚弄别人啊，就是两门那的经常见嘛没，两门那都是查个 school 是那个是，我 Olivia 是就是那个两个 school 个把么来是，是那种两门那看到了，个啥那的么工作 consideration 该就得避开不没，是个你非常看到，两看到了我现那个另外多少当老师是这样。我因那个是 adjust 快去到对的生活定看你，就是不用讲咪得的，不问个马上，今日不问比白帮我些，只有不问就是下次就讲去对的，不用讲对的关系就可以。这是对是，对面不工作个咯，阿不然的就看你对吧没？我马上 school 是10 and 12的阿不然就看你对吧没？这样，就是那个咯，对面不工作个咯 NEP 的 implement 就好帮。就是部都会讲到部，我一直讲嘛的，都会是，所以我是，school 现在往是那担心就讲嘛的，就是个一点mention就讲咩呢？对我们这都会讲嘛不离个是那，所以我们准个伊还不是讲蛮开的开的，还不是伊太空同啦，还讲开呢，大赛讲当网太空讲开呢，对我们准嘛嘛是定开。哎，定工个都为啥啊？现在，same， 那么伊的我 idea 了咋？idea only can change life. Idea 个位开始呢。个可以红了，这个 idea 是定工个红白嘛是的，其他真的不过，这个为大个吧，我们才说这个 idea 的生不不干嘛是的，虽然这个真的，太空了，那sai kang ma ba tha kami school ga parliament session di do introduce uni ka ma parliament session tira practical je naam dung na responsibility society go hung kra bu practical je school ka ma do la ko parliament session ga dekda ra bo environmental minister ga ne environmental minister ne dego popular ba thin na bo campus mi sabom sama bo transport minister ba ne transport ne ben service ko ben je sama ma ngo ibang mo sama thau mi mo thom sama cleanliness maintain kama safety protocol maintain kama jan children ma ja sports and culture go minister khaine this kom go hand on training experiential learning practical chीजें कम कराओ go facilities हैं था introduce कम दो जा जैसे का minister बमने minister का member दे बमने chief prime minister बमने पाना head union chairman unity go facility था कमी practice become the movement जा plus we go confidence level build to gra extend persuasion ma debate ma master classroom ga oral expression ma tam bo nam khang kan mithirong ga chap te chuli thi bo chap che chla den bo master speech pi bo hakam go go personality development life skill has very important in the way we any big as a life skill how to survive how to take out ideas how to bring changes kalau kita kama
nam ga toy nam kan kan green tree ga kyu lutina param ga wang sera pana chen sung ga go potential ja develop kamutina wang implement chura do for example toy green tree da naming unde thakum de plastic ti khating wala do ne kan jer plastic ne ali go environment soil de pollute kam ba kan jaba ja te ga di kam jaba te tu samudra di kam jaba ti go Pilipinas ba message sa kolonga wang de pikiga ba kam sen gra go idea ba na do ta kam go te kam ting go ga ne ti se jen sung no ma sa khat ngo no ti go plan ba me plus wazam tu ni thai kum ra time to time training kam ja to training kam ni ine kam gra go ke to training dai do google ga di piting ma be classroom management psychology Menalung style psychology understand you go how to prepare even lesson plan how to even fill up holistic progress card hai ra me hin zen thai kum ra keng la implement twin the plan de kam do well you ne we go temporary normal mark sheet ja se de shula me maths ka ti ju phang science ka ti ju phang rank ka ti ju phang rank di khai la ti boi ra da kana parents no the complaining ke jo rank khai lo mark ali phini ti parents de awareness ke pizza pi chu chang chu ye ja dang sa de rank di pizza ko wi ka sa ke wan do du sa bo we memorize kam ko first time kam ngang la ko last time de we no ra kam si ye de kam si ma ti wan do ti man we go grade ka khai da sera a plus tu ja mai khang da mi do la do b de mai khang da mi go group se kai sa ju ja wa sa go group de kai ba ti bo go confidence level ja sai ma do tu se la sa ro kom bo ka ram de de we go progress ka ram de de grade ki pi ni ma rank ni pi wi ma de study kam ma sera school ja mai to kam ring gra sung me kam sa gra go de king bam de le ko ja ya limin hakam ram sa cái là suy thì cái mà thì răng mà mình sẽ ta cùng một lần cái rằng we to a great people mà sẽ ra rank people sẽ to school này khai parents mà cả chứ làm như cầm bấm mình là thì đi to in tin sang khai nhiều sẽ close hơn we parliament của làm mà chúng mà sẽ chỉ là trong vậy chỉ cầm khai thì sẽ ra student mà to the kind environment minister or mà sẽ ra khai nhiều work minister tu khai tu tinggal tu sudah tingkang dia sisi kam tang khai ni tu belum sedih tu ko wang di sui rồi civics các team đi đó civics team mà we go social studies team mà ra chẳng xem là practical cái team mà ra bị group to the practical to the activity kam mục tiêu của ra for example social studies các team ra panchayat làm cái gì đó panchayat của duty đi rồi bị go locality ra develop to kara problem solve to kara cái panchayat của duty đó thì xây dựng ra sang cái cái TV lúc đó bị to practical to the classroom mà đi pick up là group khai đó suppose panchayat khắp phong cái pan member ye pan pradhan ngam dia ko member ngam dia ngam đó member nu na we go public go problem the pradhan ko ngora do pradhan ne sim go problem the solve kam kara pi mu kom din idea pe pe la na do chala to practical to kam lo classroom ga group chu ja group ko pradhan ka ra member ka ra cha ta kam go hand on training experiential learning involvement to the kam go teaching method ja si ja ni ko ta mai kam ma do la me do ka ti tang ka ti question answer pi si question answer pi do ba kam tin ni chen kam ching tin me exam ga ro ti si sa chu ja le exam ka ke la tha ba me do ti si bu hi ne se ka kli ba ni ko hu ma da la ne tin ne ko ko parliament session ja si do implement ki chu practical si ka bo student union ko leader hung ba sa practical learning e si da practical learning itu bo ja pampau ne zao ja changam ja kam ba bu pa bu idea di patta bu experience da da de student leader hung me khol to de MLA hung ra do minister hung ra do political leader social activist wi ra do to ma this is a school ga classroom ga ali how ga kam ba bu da ko ja trong we it's very interesting is this is kam tang lo di kam san kan tu de ding khai ne tu da so na ska de di visit chu na kam khai ni ba se thana ding khai ju si kam tang ba ma tu ja de kha da visit sa ne scientific go director dong sang ja de ti won do sir ti ja visit tu la ne
tức là vì trong vậy sau đó idea của chị tình cũng có hay tức là cắm sẵn mầm sai after 5 years to đến tao lo sau này thì mình còn Euro kids go they lo convocation day masa graduation day come so tinga even outside our country làm gì đó hay chú làm hoàng này chú bằng thế tức là after 5 years ra high school thì tắm xin mình rồi thì mình khai international school tam bộ thì campi cam ra ở Masra tôi mà dài rồi tại mình rồi thì là tôi future thì tôi sẽ ngọc bát thì là tiếng khai đấy thì nó cầm đi cầm mùi sản phẩm nó mình định bộ hình là gì tiếng hoàng thì tôi khai hoàng tăng bộ mùi sản phẩm tôi thì thiếu lô tôi đã sao có đi tiếng khai tức là tôi last cái nó khai tiếng khai là tiếng gì kalau di menurut new boy tu tadi tu poin poin awak tamah ni bos ni lebih tu kalau ni sekarang tu boy ozam kan tu se deal tu bos se de tu ni tu bang ozam kan penai school of principal masa founder teaching staff kan tu se friendly tu bo hakhat tu se keping bo seru bo tu se ha bo tu hakhat tu se friendly tu sama zang tu school tu ozam kan se beli bo school sak ke hai se ago boy tu nam kan su si ekati sakharabo pi si sakharabo ti long chunga jang kan keng ka kam bom si ngau pai si ni sar si de tu go ne jang kan to deal to no ti bu lam when any teamwork sa teamwork sa ngam kam mus effective communication the beginning bam cha suppose at council long ngam kam no ti bo te in naming ka ba jong khwa ma na naming ka ba ja khwa ma da sara mission da sen king bam je salary lam ngan ma sara de san planning lam ngam ma sara alat ka den ngan na ning tre gra ma su skom sa king bam do so I khwa come see to get I make sure that I do proper communication to my teacher so was a khang khat go sa ka me ma sara mistake shortcoming bam da sara I call them and frankly and I face to face lan pobo sa si ze khale plus we kum meeting one ga sa has a sazu has a wizue ka tu si iden gra den ne pelu dai do ine gren sa swini ma bu li wori ma ka na do plu feedback do ra do plu di do plu response pi ra do den meeting sa all the time meeting come plus plu why ne request come ja ide human being e sa I'm a human being. So human beings are always tend to make mistakes, isn't it? Mistake nanti kami tiba. Alex how learn tiba, we learn tiba. Masa ikam terong ini tiba. So I'm a human being. Sina either it's my kang renew after staff to manage tiba amtai suja. Sometimes I make mistake. Aku mistakes they cannot narrate my mistake to another employee. So strictly rule follow kami sa. Suppose Mr. X or X na aku somza sal wai kwa den chuma tu sal wai na sal jet kwa den chuma ke then they have to come to me open discussion in the table na they will come go effective communication ka kam ting ali khang ka they understand ti aku problem di pribabta boli go problem di babta tu se ali kwa mister ning khate hamma tu colleague khat kam jali long ba tu sa I also respect them and they have to all respect me we don't yes communication is very important communication has si pra chue pau ga pitadi road communication mi talo de go no to ai ko ga communication wa ju kha sa jenga sunyo alu lia mai tang de chun jam la ba moi to ai sa hey principal le de I go to di tanda go jam to kam sa go am de khat su la ke yes but there are some time when I put my authority on them to man no our powers are misused to Zasra. My teacher will never cooperate with me. So I don't have to tell them everything what to do, what not to do. We already saying that in Agu Mening, Agu Machun, Masa school rules and regulations, narrate him with units that they have to do. Two come out one guys, I have to call them, I have to talk. Because I have to rectify, come in rectify to Master. We still need to talk again. 2 times or 3 times or 4 times or so. Uzam the toy tran jong sa khaja to rebellious to come the challenge ka kam ra khati ngom khaja idi plu to challenge kam chuma ma sa gwa authorities misuse in the principal in den suira boy kati di kamma de pli opinion di set we go 60 de ken de se u chang wi sa jong sa khaja ra me sra to si ho ki khun ma sra long chung na suna mai tom zane tu bo ka bam bo mai bi da school city to wang bam boy tu bo maning tu za school ko lam de to ding ju mine school ko lam ka kain kha ma thiu wang za tu za sar ko ma nyu ba ma ta di
mà thiếu tập bị xì khai lên tu giật này sai TV nữa đi tu công phát bằng một program này hay sai TV ô director còn tu đi thôn chui tu giật tính khai này tu giật có school làm đi mà thiếu tu tính khai này tu giật inu tu tính khai đi mà chỉ sau có school si đi giúp bấm mẹ dạy nó na hakara hostel đi ngõ mà tu là hostel si đi tu dạy tu cầm bấm đâu hostel ra đi làm khai mi lo mà sao hostel na smai khang đi giúp bấm đâu tu đi tu hostel ra cả đã khai chứ space đi hà ra the school này hostel khai cái mình đi rồi đi với cleanliness cắm sân bò cắm sân cắm màu bò mà sẽ disturbance bò màu thế ai đi đại khăn thắc khai cái đi hostel tính gì mà sẽ thắc ngắm bùa thế làm ra thế này đi hostel ra là display là kilometer nhiều cũng nhiều cả số này cả khai bữa mấy tuổi class 10 mình đồng bấm almost 100 cũng rồi mấy class 10 đồng bấm sao được 60, 70 cũng được bấm mấy capacity đấy hostel đấy 100 có capacity bấm sao the class 10 mình bấm sao we have only 60, 70 cũng rồi mấy bus nữa classification of passport to bấm sao okay we trong việc mình gì school này hostel bấm rồi mà sẽ disturb cái gì bấm okay we để दूसरा सर नाम से न लत न लुई न रा चम chang cái khang tiêu tình ở mà chân ngam cầm ở xuống là liang mai rất to न lung न rai tu jam sa khai ni bu piu tiêu sẽ thì mau vậy mà mẹ tu giờ tôi school đi tôi cầm giờ nam mai tôi liu mai giờ tôi liu mà tu giờ tôi school ga xuống liu lo dimi bu kum giờ chính kiến làm xuống mà loang kiến làm xuống bắt mai game bo bapui bapiu giờ liu mai game bo school nam mai kham dai kham nu giờ kham is ra pon ngam lao đi game kham bo sikum một tình sikum bo cắt chữ zuwa mà tôi phi khai bo mà sẽ scholarship một pi bo bà mà halo xin năng mà đi phơi na đi khăn scholarship tip hay pi cái em mà đối với qua thế khang song cái gì khang phi khai lo khang dai cái gì khang nhiều phi khai lo mà sẽ emission cao phi khai lo rằng tụi cái mà mình nói school we go right to education policy ga government policy ga itu certain percentage other backward classes mà sẽ economically weak classes to 20% mà 2% mà is below the sit bam do this community khat bam sa ju school is a we go community building institution khan itu za then ali business room ga society kam sa go institution itu je business room ma da ne tu sa ali society to update tu no tu go vision ni bam sa ju we will facility ra ba me na side almost 100 plus free student in school 100 plus student free student she's a sau kum lo sera 1 in 3 sibling masa 1 in 4 sibling masa 2 in 4 sibling go facility de bang den do hai sa tu to pi gum gen study kam we kam lo jan gen tu chang gen chu ma chang family kha na kham dai bam de kham dai khang sum bul ta khang ga ro mi kin am pen do emission ni kang ma da ti sin ni kang do sa pa pa pi ma ra je pa pui ma ra je ka kim di ha mai kim di pui gra ha me de ko mu di pui ma de keng me keng du me sa ri di do kau ha me bu da tan ngam lao ja ra dia tu alung tho ga kam khai ma sun na keng du me de pui khai ni ke ma de bu limit ba me we pui gra di do suppose 상가 가 스무 휘네서 비티미라 되시야 우삼 고대로 되더라 자 상가 가 니 휘면서 되는 가이카라 나 사이 프리 스튜던트 마면 okay this is after we go proper scrutinization 휘 무일든 비부이마 미겐 유삼 겐 티마데 량는 가 깨라 미겐 뒤에 미겐 그 뒤에 니감 겐 들이 타이밍 때 인삼 그 다가 니시도 부이가 파다 차 람디 뭐 롱기 콜레 들어오기 마 저로 감 량들 미겐 티부이 짬 미겐 티부이디 알롱 타이밍 시고도 제가 그 롱도 된 왜 라니 시고 셈 시고 프로블렘 량들 량들 케라 부이부이 량 위 왕감 게디 위는 왕 게는 번영 글라디 시디 스피치 갑자 네 부이마도 글라네 게게 부이바메 단디 부이다 저디 부이다 몽땅 글람들 자 그런 거 패시리티를 돈큐에서는 정말 상컷 또 범tinga 100 student mo free to khai boti bo kengchang kemi bo mai wa simanyo di modi ba me nama to se free pi khai te tinga nama neglect chodi ba me sinyo free khala ke ti mai di do pugo ma chun tam tam di ba me ta di an liang mai ko gara to ji
mà lúc ấy bắt sai lắm nhiều vòng bốc rồi thì muốn road communication để để lúc tăng mập rằng là cả sự của cái anh không bốc free pi ma sa nghe na lum ke ma ne ti lum ke lo di dan slam sa ale nghe lum ke lo ti free pi ma ti thon be la ti bo bam jo ti ne liang le re pen ga consideration ba me thấy chưa liang mà tôi xuống sai chú phải bốc chưa tôi nam mà lùng cái nó tôi cả lắm ở điều bữa nào sáng lúc mà hoặc chỉ mà liang mà tôi từ liu khai ra bám cả nhiều nam mà lùng cái nó tôi cả đồ phong phang hoàng được phi khai lạc cái làm gì ra bây giờ lùng cái bám cả nó xử lý rồi cho nên sáng lúc mà lùng chân cái đi bộ liang mà có bắt có bắt kia bắt chẳng bắt chỉ bộ mà nó school run cầm dùng bám vào sẽ liang mà lên chân nó ít trong gì thì vậy liang mà chú có đi tính cái gì tôi giờ bắt kia làm tụi bám mai cả sự rồi mai khát rồi sáng đi tụi vậy đi xoay này đi phi này tôi giờ bắt lùng chân cái đi chậm vậy cho nên phi đi phi mình là vậy thì bộ mà lùng cái đi bộ bám mai cho nên phi dùng bám mai đi cái khen chú khai bộ này bám ra我的热网可以对不对？都就话您可以。OK， 为的就是啥呢？as a educationist 看就是，and then leader 看就是两个 leader figure leader 看就是把我们整个出来，两枚不会不用讲，可是我们的根本没有嘛是，as a school principal 看就是，两枚挑嘞，嘛是啦，如果 student 和 parents 们讲嘞，我咱们讲嘞，那我们听看你不，就来给，我能听看到。ina dekha ki de uza mudong banai ali puipi uza mdira ali liang we dia ga uza thik ba mudong za plus parents nam num ko ba mudong de dekha ki de chela khan ye ba mi uza thik mudong na train ba mdi sui train ma ba mdi sui dai don thai do ra de tu ser nam do ki ti kra lo de youtube ka di ba za different method of teaching the youtube ka di ba youtube phuing am sa youtube kan dik train kam lo za nam dong ki ti khan lo now KG1 gan de go ktira bo KG2 gan de go ktira bo school ga most important class is KG2 hai KG2 ga ja phonics ktira bo 3 letter word ktira bo 3 letter word ke usla blending 4 letter word ktira bo ja this nam da lu ke ga kumna sunday monday baat kam lo january february december tang ka kam lo kam si ma sa dapra bo ti sikum go ja nam na lu liang ke digar kam tang lo ga sira Now, the pressure pick up the application, brain damage come out of the play way method culture. Now, don't to the hazard of which Ali High Yamwe Kadiga was at you to the Moza, now the Gazra. We got the foundation level, got the cum tunesra. Cut the Kamsima. Pambi, memorize and go habit long at the comes at the Lamba, tell the dim Sangama. Didn't Liam go area was at you, Bamnoza. KG1 Gasuna. KG1 Gasuna. ABCจะเราไม่เราเขาเราnazari का ABCเราसिम के nazari का play school even KG1 KG2 the play school होते बोले ना को मुझे सीधे क्लीन में रहो bench बना desk का दाउसा कोई पने रहो कैसे नाम खाने desk का bench का निंग दाउ चिंग सा punishment बोले नांदी इधी तो पुंग खान दाउलुमा पुंग नहीं दाउलुमा निंग दाउ चिंग रहा जा KG2 level कतांग स्विचरा Dex bena de bench dok tamu ro plan ma zer ko de cha ti sin ale liam bu ti ga uza ti ko mo KG1 KG2 go ti ko ma nazari ti ko nazari re just activity kam lo ma sara picture reading kam lo slanting line sleeping line kam lo nazari ga ABC ro sima do la ke active thara kam kha ja mane nazari ga ABC ro lo de KG1 ga di ro ra bo KG1 ga wa ti ti ram ne to KG1 ga question sa pi home ra mo no KG2 का भी क्वेश्चन सब इशू में कहते हैं उजाती वांगों जा YouTube का ने ट्रेन का मुझे कि नजरी लेवल देखती है लो KG1 लेवल दे KG2 लेवल देखती है लो पेरेंट्स बदों वही पनाम नुं तो ट्यूशन कथाम नुं जा थाग माने पपुई पुने कम सी सरा पपुई पुने का टीबरी का कत्ती का भी है उजा ट्यूशन टीचर तो मुलम जा गांग का मिंग पिलो संघा पिलो में कोई में लंगा उजा ट्यूशन टीचर ने YouTube टीबा में तो सीमा सिंतांग का क्यूमा सीमा बिचामा सीमा दाबमा सीमा चा तो बाहर कम करा रहे निक टीवी पापक सिगरा उजाम नुंग टीवी मा तो न पपुई पु ट्यूशन उजाम नुंग का कमलम सा डेंजर खले से ट्यूशन कम सरा पावरा वो अनातुरा बाहर कम करा ती खजा माने पापा चिलुगरा हिंदी दी पापा चिलुगरा इंग्लिश दे पापा चिलुगरा मैथ्स दी खो चिलुगरा ती खाइलो सनो बाहर कम करा ती खजा माने ती रिक्वेस्ट कर रहा मैं स्कूल से अगर वही क्वेश्चन से बाहर कम मान राउंड तो लासु से सीधी तो दिखा दे मान भी बाहर कम ने सर कॉन्सेप्ट भी बाहर तारा तो चला पॉसी करा मतलब
pronunciation kam si gra kam sa ti khalo bu pui pui na to hoi class 10 ka tar mu ko la pa mu ko luwe ali mai mu ke la hak me ja class 11 12 sala ti ha me to bu ran council se le krian ma ja tu ko de pui do la mu de ti ta me de ta me class 11 12 ka ke la hak me di am de tin pan na ma dong toวันกับพี่สกูลกันดิกเป่าไม่ทิวชันกันดิกเป่าไม่มาเสร็จมลอนสกีกันดิเต้ามลอนสงามคำกันทิวชัน very big role of parents เมื่อกี้มันว่าหรือว่าคำกันสิจ้าไม่เป็นนาตัวจับควน exam ท่าที่จับควนท่ารู้ตัวปุยเอาไม่มลอนไม่มาเทียนจ้าที่พอปุยพี่ว่าไทยเต้นใครกันนี่ละอะไรกันเนี่ยพี่กำมันเนี่ย multidisciplinary อันน่าจะอะไรที่พี่ที่รอ plus พี่อยู่ของ piano ที่ที่เนี่ยจ้ามีสุริที่ถือเนี่ย就理论出来嘅 people 點睇呢 ？multidisciplinary 才咁事啦，對喎。阿啲爭你咪真嘅啲咯，就呢啲條線嘛，piano 點停線嘛，guitar 點停線嘛，真。不過extracurricular activity 就 cut 得下啲喎，啲 school 嗰啲事嘅，阿啲啲嘅 extracurricular activity 咁嘅，點呢？不配變喺度，本來個 personality development 咁噶啦，比 guitar 聽咯，ukulele 聽咯 ，violin 上嘅兩種聽女啲啊 ，violin 啲聽咗嘅。就食茶盤啲冇得嘅，嘛成日 football 啲咁啦嘅，咪見弄啊 school 佢哋個班同咧 football 邊個鬥緊那個啲咯，我覺得咁就唔會啲啲咁啲喎，唔會，office 咁啲得咯，唔使班啲啲 football 咯，即係啊呢啲別啲咯 ，football 啲啲咯 ，boxing 啲啲咯，啊你兩個咧，啊你揸啲背咩兩係咁，啊算嘛，即係話 result 佢俾你講算啦，算啦嘅啲咧。multidisciplinary life skill 啲弄嘅咯，真係嘅，培育條路呢，本來唔到 support 條嘅路，講緊定邊呢，真係對喺度，唔講定嘛，甚至係咪不啦，本來連見啊嘛，甚至係咪不啦，真係，而啲嘅 plus 對你嘅啲 outside 嘅 hobby 嘢咁少，就 identify 到真係，咁啲比較快樂真係，或者條咪看兩位咧個。ketika dak mana yang lalu tu, orang berapa macam mana si luka playway misalnya kita bilo, kum sambil penye kam sambil, mener kita bilo, bapui bapui ne, beberapa kali macam kaki kaki support kam kalau tu dekai ni. Thank you deh. Well educated ke cubo, my new principal kambo founder kambo hasi ya, ni kita kambo sini. Matthew, sarmi tempat ni boleh kain si. Mình định tàu ra lại từ bầm kỳ thì bớt bây giờ đến chân cái thôi như thế, bộ phận thay mình này bây giờ thằng nào chun scientific director bảo như sau đó đào khai ra lấy bao tiền à chun uy giờคนkhai ye wang giờ conversation cái uy select cái uy idea cái uy chẳng là xéo chụp cầm hay mình này thôi như vậy bây giờ bộ uy bộ biung cang khăng khát bây giờ nếu có principal ở mặt sau là liang có leaders to đào thang lạc của bầm cang thằng này tanya dimpat ni boleh kaya hina si sebelum saya pergi kam kalau tu lo za Devo school si uilo Devo school si new upgrade tu bang no high go school ka khai srai anna si cumai thurama ti bo si kada si ju hai lo ti pui pium ka hodi den sai khala ni no go ngam kam mali bang no go renting no go family wa in na ga tingwang no thoi ka ju kuisan ji bang no tu si sar ko di kan ngai thank you